Womasum Doma FM Doma Hinkru Doma Hinene Dom Womasum Ewo 100.7 and Womuti. Time heba mixture edrono etu malaria se wonu moto na aduane nya wode honam taaye wo ya wadro ni de aduane papa no nya kwantenten eno ye Hajia special local foods eno no kasa natural mineral water eye abudu nsu wonya binom a na kire wo se ampa onipadua no wa anya na bro wa mane nsu papa enkofa typhoid anase yarebone bia emrewo ensemo ayede esomo anopai de di mo akotene mesremo de de somo awie yi de di mo akotene no ebide Mobile money vendor bi ya wodi ne dwuma ewo gomua dominase abeto odwa se enipa bonefo bi akobo ne tu akunu ena ofoforo bi nso ba bia woda no ano odin enura yante asemde ewo enkran aveno omu kiremu sa brosan ye to aso mienu dwiri sabrem no kasei adehia wo mu firim wo dodo no empanifo de atudwa Honorable Mohammed Muntaka Mubarak, a Minister for the Interior, what the Atuja say, a day bebre or high bedre gufum, if say ensui, a paya huntoma. Asoye sharpom den ensem so wo den krata pieja ya wo mu kiremu se Comfort Noche Teaching Hospital penyin power down on a suspension no e yade se e hadwene de nanso wo motena ase dwen hu yie ansan wo mutu sa na mo no wasan semina mu no wo CEO ya suspended nti adokotafo etintosu kokko nti ayafo bebre akwa yasabia yenya adokotafo mo hwe mo akasa na sansemi na Dr. Franka Mwakuhine awoya santemantam so afo so opanyine ntina ho ema ne ema anyinsemu emprosa enti wo hye na woni a doctor fo ne nurse fo no akasa se de be ya wo mo hwedwumadi o matwe asensen no wo mbesa kwotoa so bim na wochi awie ye Ghana ban esan ye nhyehyɛ sonkoma adehye bi a akodin sensememu e wo South Africa mino emu wei e yo fight to so mienu second batch fo no ye de wo mu nyina ba bepie mu e wo Ghana sumdwem Onenya for Sam not a Georgia kasa kiremu sese ye kano aban ene amemo padia ensem kirefo eka ho ebi nemom de wo mo soso eye nsem a enye nokre Honorable Joseph Bukari Nikpe Oswafo wo sha kwabedie so wo se Sabrade State Transport Company STC wo mu benya 140 new buses a bosumi mienu eda ye nimi ebeba na besum wo mu yi Metro Mass ensemsem no ehonso ya de adwumakuo dia beto dwa se sa 100 buses mono ya wo makopa ho ntoma afi kura na ebe ya adwuma no eno no ye intercity operations nti esese Ghana fo enyom ho ntiase e wo sa kwan no so wo atoye etifido emantamu Western North region na de hye wadom e wo sehwe so mesini no so empanifo de aso abofo mo 24-hour market no emusem na mawie 24-hour market ya nso ebekwa kopie wo wiamo ase na ye de ho nsema bansem pii ka we no mu ye de sum sakasebo e de afri SOMPA 106.5 FM Accra ye na ye de kasebo yi esom wa wie yi eyeme die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE ubetimi so afrem AKOSUA nhira me adult children ADWOA ASARE ABENA BADU adepa kofi Afei yanjebre ensamuno enchiremu ankasa enie Arahosam a yensa aka ene se mobile money vendor bi kofo bi akwakobo ni tuo ama nato nanom wonse do ofoforo ba konso ba bia woda no ano odin ne nyina eye enipa bi no esu se womo eye akronfotachi amuafo makomako beye enum gomua dominasi onion market eho ena sarahosemi esiye ewo gomua ismensino emu wonfimfim mantemu na womo anu womani tua sarahosemi kire se an Roberts no womo beto hye adwadifo no so wo market ho no ma ene etuo no womo toto no ten obi anim ba bia na efiba na womo kra de asase no womo ni se bia police fo kra na aba ho en womo abetu tuatuo de ahyi omo ntiri no obi akra mpese wo bepia bonten na nkampese etuo no ebi akwa koka no ene se mobile money ni ya wono di ne dwuma ewo empotem ho no etuo ni bi eka no na dansini ba ko efra no Yusuf Muhammad woni ya mane boni kwaku adema ya okopie sare ho semi su di nkomo ma wo kire mu ese abrantie ya etuo ne kan no etuo ne ba ko bo ne yem ba ko bo ne kon ho ena ba ko bo ne chi eti ye fan se mako miensa en wo mo to ya ekowura nipadua no emu
na wɔn se saa asɛm yi ɔmanfoɔ te yɛ wɔn pɔtɛm hɔ a mo ho adwiri wɔn yie pa sɛ wɔn ankasa na adwa no wɔn mu di wɔ hɔ no asa wɔn nhyɛ da enye safe saa na ensɛm adansini Yusuf Muhammad wɔne yama ne boni no edi yɛ no sei ɛna wɔkyerɛ mu. Enra enumre na bobe 7:30 to 8. I was in the market na me wa ha. Nti yeti noise no say bibi koso. Me mo nukroni noise na yeti ye na hyese no yeti ne say police. Normally market as a police ba say na ya na omo ni omo ye no. Eye basa. Nti so mo te say police ba no obi eye den obi edwane. But later on answer na ye nya information ni say enye police name omo barob. Meanwhile we shop here simechi a mobile money vendor access on our market or no munya business. And for sure yesterday being a Saturday it is the last day of their market. It's for sure no all the cash out will go on. So it seems they came, they knew what they were up to. So omunim de na omo be den omo be hwehwe. Into all of a sudden just omo borrow nipa na guy no kwa no ye mobile money wa akasa no omo borrow tu e me nra no ye confirm say ono de nra wo free mu. Ba ko kan ho mo pry. Yetumi de ne call Winiba yetumi de ne call Porting Clinic. Ba ye de ne call no omo my referral say yemfa ne call Winiba. Which yetumi de ne call do Winiba. Ba na pay based on information I mean nya kire say he's no more. But that I can't state 100%. But I will still investigate on that. By information I mean is a second person here didn't call Winiba no. He's also no more. And the ono aso was to onimu so no. Ono so na the na auto form. And nukreni oba mo ba no mo nyeska wo mo ho. O se na mo che no e bi kon ni kokoso e na nemfi. Akwakoye arahusemi ye pa na kyese wutie asem wadansi no kanwa nipa na wono toso mienu ne yekura Yesu se bebia woda ne nye no wono wate se saa nipa kro no kwa no wono so ahwe ne nkwa bi na kyese enipa mienu nso eno de ekire ena ebia bambofo betimi akonfirm se second victim no wono so afiri mu ana wote ase na emom vendor na no wote container ne mu de eno ane de omo boni tuo no ono eto ananom ewo ensie do ehwo no mo a na kyerese Yusuf Muhammad dansini bakwa na wo ho no mansa na rehusemi si ye no wakire mu ede akire ye na nu achi dwamtreni ye odago mu Porting Neighborhood Watch Committee na kyerese mpotam ho no wo mo ate watchdog committee bi a wo mo ne hye etoto niema bi etisa na se bibi sei ba wo mo ehwe di hu dwuma Ebo Anderson wono na ye dwamtreni a woda committee no ano wode ofra akwama IGP ene aposifo sada woroma gomwa dominance district police command no wo mu ne hwe sei se bianka we yesi ne ese police fo asesa wo makutrument ne ade no wo mo kwa kwahwaje banya ye wo mu nhwehwe mu ehunu de ekọ ne ba gomwa dominance ho no mo de wo mu ne hwe ka akra ne ho ye den enti bibi se si a ya na ehadwene enti no wo besere se so wo betimi retuli police service na ewo mansi no emu a enke betimi aboa manima bi etise no eso ate. See, Boneda said, leadership of the market, and a regional minister or a stakeholder, a busy chief executive or a stakeholder in performance. Now, 1 year proper arrangement. Now, 1 more secret for Akasa. Now, 1 secure this market. The Sunday or genetics car, no be an Asebi, about to watch it. No be an Asebi, about to Wabobo. No be an Asebi, about to why that way to Wakoye, Ituma, or into the said in or market for money making. Say secret in you are, want to yet the other way. Abang there confidence food na one secretary onkodo wa enyime me advance in there youth na wo na market na wo da ha no wo to am certain orientation cause leader it ya na kire eni ya yekotie ye eyora Ebo Anderson wono na yedwamtreni ema gomwa Porting Neighborhood Watch Committee woni amani boni kwaku adema eni di sankomoyi Arehusam ne egusu a yegyina mu na enra wo enkran pomponi emantam mu opie mu e wa veno a arehusam bi esi ho abusua esewani ense wo ka kire ntu ba Facebook ne so a yede to so na agya won so wahwedi esi ye e wa veno no e wa connection not emportamo na ya wa ha ne nya nantie se edan bi adwiri na edan adwiri ye no anya dentia anya petomu dan na mom we ne the story building na tesa abrosan obi na kan asam edan ye si dan so ana adwiri na ebrodum jadwuma kokopie mo ho mo agya nadmo atorenchema boafo so ekọ no na de ayya no sabi na eni edene na wan mo kokodine pa from enra homache e wa bra nadmo na afa Ghana National Fire Service o mo kopie mo ho eye bia wo mo yi adehye bese 9 na adehye bese 9 no emu ba ko de bo awia be to ofo no mo kiremu so mo yi no wati na nanom nsia do dada na ekosi anwumre no na ba ko so a
wa mo edu mo kwa ya asabia na ba konso eto aso na kyerese akoye nipa mienu na wonom eti nananom esiedo mienu aka de empanimfo kyerem so amoda so wa ya asabia empanimfo gina wonom so ntentene na yehwe wonom ayade wo pani a wono wa Greater Accra Regional NADMO Director Owura Dennis Nati on SOMPA kase kasai. Yes, at Koiki, that building was earmarked for demolition, and so we gave out an evacuation notice. So currently there is nobody in the structure. But unfortunately, as a result of the heavy downpour today, we realized that part of the building was coming down. So immediately tomorrow we'll send another team there so that we can completely bring it down before it creates any danger to anybody. Openi okasa ye NADMO atorechemu aboafo adumako no enkran mantamu no wono ana ye openi kwankyerefo a wotua wono ano ha Owura Dennis Nati eno akasa yi entino from enra ahomache no a besi enu anwumre de wonom ehwehwe ase nyina ase adwiri gu sa no enetia ne blocks ni nnua ne nade ni nyina na woso omoto omobo ehwem se bia akokọ ba bi mpo akase a wamachem se omoye sa hwehwemu ni nyina awie enipa nan mienu afirimu mienu ewa ya sabia wonom gye ayahwe. Meka wo SOMPA kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na yeto aso akonsem foforo so a Honorable Mohammed Muntaka Mubarak eyo so for wo show memu nsem so na Minister for the Interior what dia todwa se wo mahunhu adampon be yedunsia bi 16 buildings ewo Greater Accra region ha ye bejiri ni nyina egu fom ni nyina ne se ensu a eto ye apa ye ho ntoma sa adan no ebi sisisi ba bia ensam fatante se yejiri ni nyina tugu na ye nimde esi ye wo aveno a ema edan yejiri gu fom ema nipa mienu mushiri wo monko ebi nso aprepra wo mugu ayeresabia eguso ha ehwe wo mo ono so ko ho ekoho ese de ho sitie na ho na Muntaka ekase wo gidi se National Disaster Management Organization NADMO ene mpanifo aka wo mo be hye no wo ma ye adwuma esefata na atorenche mu aboafo dwumadie bi omuhia no wo mo nsatimi atobi so no oda na di se wo ma hwehwe mu ahu se ye wo dan be ye 16 dunsia ewo Greater Accra ha ye ba bejiri ni nyina e de egu fom ti wo ne Metropolitan Municipal na District Assemblies no AMDC yes no be ye adwuma na ya hye na ye se adwumadie no ho yi. Currently, NADMO has identified about 16 buildings within the Greater Accra region that have to come down. We are going to ensure that coming into the week, they will go and get all those buildings down. We are currently doing the evacuations and they must bring all those buildings down. I mean, there are things that are natural and God will take care of the supernatural. But for the natural one, we have to take care of it. Look at the iron rods that are used. Look at even the quality of the concrete. We want to appeal to the district assemblies. They need to be up and doing. Eni ye Minister for the Interior Honorable Mohammed Muntaka Mubarak wono ne kasa ya SOMPA kasebo ye de asomo kopi aveno ho no hu 3-story building no a ejura gu forma mani pa mienu afa mahire wo monkwa na bi nso eprepra egu ayeresabia na wo kirem se ha dwene papa ye mpese de esiye ewo aveno ewo North Connection no ye kwasi ada na bi betimi esibiem efise nipa miensa epra ene mienu a efirimu no mo nyina ye Ghana de hye eti ye dan dunsia bi ye hu no ye bejiri ne nyina egu fom. Abusia yado rapomdin ensemu na so ye shapomdin ensem so womo ade atu dwa kire sese okopie mu konfo no chia ban ya sabia ye no wa santemantebu na hwese dia doctorfo ene anesefo dodo no a womo ye se womo twumu dwumadi asensan a eyade bi ha dwene pa na emom no womo gina de womo gina se gina ya ministry no esi yese chief executive officer Dr. Pakwesi Beidu womo ebe suspend no eyade se ne kwasoa eno no enkrata ya womo de ba ye no date na na ewo so na womo ekire mu se we no womo atena se adwene ho ehunu se sa na mo na womo etu no eyade ebeboa wo manfo se ye kasa kuntabuo eno ye de di kan afei obi a woyare a wo ba begye ayarehwe se wo benya ayarehwe mapa patient safety eno so ka ho enti no wom si se ginan no afei so wo ba apomden atena ye ho no a wo mo hyehyɛ ene nwumadie bebre ahodo ya wo mo efa so ase asemusi a wo mo etena se no wo mo dwene hu ya ansa no wo besi ginan bi a wo mo asi nti wo mo a wo mo na ma bonten ken ka se yewura kwabena minta akando health minister sa suspension no wo de ba we na ase ne sen se bibia si wa ya sabia ho na ye ka ho asem na CEO say aye no kore se accident and emergency unit won e waye ma
enti wo mo yare na ye de wo ma ba ho no yemfo mo nkwahe because yentimi mfo mo ngu fom empani ho eho nyina ye ma setam ba bia do na besi kura na eden enti san krofo no se bia de wo hia moja oba na ye de netena konwam ne ye ma na infusion na nani so ba ne kakra ni e kan se won kofi ade tia waba we bone e wo ho ne de wo he enti health minister ka se anamonwa hospital ni mpanifo etu no emwa emo manfa pom de ho nsam ntimi nkonkan nti no ya suspend papa no enti wo se wo mo kenka sansam no wo mo nyante wo mo ho ase na wo se asemi bai no wo mo ni mpanifo ahodo bi e ka bi e wo mo no wo mo etoato adwene se de be ya won betimi ehuna na mon papa won betu dia fa ho na wo mo mba beja ya hwe okonfo anoche ho nso no wo mo enya de wo mo hwehwe nyina no wo se chief executive officer no eyo mampani John Dramani Mahama penso ne yede ne baaye appointment na NDC apenso no wo mo de ne baaye nti se bia se ya adwen boni bi na techi anasa se de nkrofo e ka se ya politics ne play anka obi oye NDC appointee de ye suspend ne saa wo kwa abenso sanse wo MPP ni ank no ko obi we ka se MPP fo ne de ne ba enti na NDC fo ba ne wo mo ye ne saa o ti we ne Mahama ne de ne ba he enti wo mo ka se politics no wo mu nja saa asam no na ye kwanim no wo mo be hye atu na mo esafata se de be ya wo betimi apesa asami pumasibre we ye nkrata health ministry no e de ba he na adokutafo a wanomo ewa konfo anoche ho a enti no eye ensem kro no amu wamo so na ekasai wamo kiremu se se okoto saboa asi unua so aka kire ne se sore ye so enkase so ne so ebia wo firi ne so no so nuwo ba besie enka krata no wamo hwa anim se efiti na watwe ba ko ni mu a wamo issue communicate emampanimfo se empa any emergency ward ho enti no ayafo no eba wamo nya ba bi mu wamo nda ana uhwemu a eho akira ka so dododo eno no awano mo de sa communicate ni ko ye na ka wo mo hwanu mi sa krata be firi mpanifo banka ebia enya suspension CEO anka ebia krata ne be kase momra na ye ne mo ntena se na ye hwe enuama amuhia na ye hwe kwan ya ye be fa so etimi provide niema no enso we dia da bi krata ne ba ya ne suspension CEO bam enu ti adokotafo no so say one mo antiase ne echina ka ho china chika ho wo mo so de wo mo kukuru wo mo kaka nyina agufom kwapem se empanimfo berin state eye wo mo si wo no ansa no ma ya adwuma ayafo bebre na sabram no kasai konfo no chitichi hospital yenya adokotafo mo hwe wo mo ebi si ofiri bosomtwe ebi si ofiri hin ne ba ye obi kura ba review ba wa baidu ene wo mo akasa Yabai yeti wasa yaba no mo han kasabe yama ya number ye bia ka yesterday ashunam say umoko strike ninti yama yeti wasa yenim de no anse yeti wo ja yebe ombe yebusa ya eso mu ye meeting binti nke say so wi a nti one day yenim de be free aba nti ya yeso yeti wo hwe ne besre aban say the doctors ni here bia no mo de say whatever boa mama yenso ayare fo no mo timi abehwe yen ama yenso ho atoye say doctors nda aban na bitimi ama ma ba o mo timi fo mo pe emma aban so nye bi mene so mo so o nya tima kakra na pay de ba de bi ankan bi an me minim de si o makwan ma me kan bi an tibe bi ma me yare na bi ba ya na bi so bi ya na de ba ti last in April me na mo share say June ye fa na mra 4th no holiday na mo ye ba na mo say ye mra on the 8th into ni si ene na de ba ya de beto abayan ni he o hwe no mo ye na yare fo ni bi betimi ya de afa mo me ba around be 3:30 ti atwa bo be say na we say o mo ya announcement say doctor for no omoko strike Doctor for no ko strike ena bra no aka ye na cheso mo nya adwuma o wo do mo kukudu mo kaka nyina agu honom na sini nyina mo no Ghana Medical Association wa mo ewo Konfanoche Teaching Hospital no wa mo panimfo se wa mo guso ya wa mo ni panimfo kasa se Dr. Bedu pa kwesi Bedu ya no ya CEO ya suspend no enimanimu ya wo mba ye hu bibi nya sa dia doctor fo ni nyina no wa mo se mo nya adwuma ba wa Bedu ena di nsemi bai ye da so gina Konfanoche aban ya resabie na nso ayarefo mre ba kokura wo se Dr. Focus stroke omo mre unnecessary tension ni pressure nko we fa so be na wo so na ye to so na Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amoakohene was say oni a doctor for ni a nurse for na kwakohia de afa mami papa yi asem yi ho e fa CEO ono abokwa minta kando nkrofo se me se na ne kokko aba pa wote ya wan hwe anhu so solution ne se no de odwene se solution is e be suspend the CEO asemu aba ne ye ka na minister nyansemu no solution de be solve problem no ene se e be suspend the CEO
accident and emergency unit aye ma bobe nipa ni bi na si wo de krata aba se ye nipa ne ba ye nyi ba bi edo mo beto minister so ote ye onu ni solution or dey solve problem no e de ama e Ghana ye say ye hia solution oriental leaders onu ni solution ni say CEO no directive no wo TNT ya suspended no ba problem ne da so da wo problem na kire say accident and emergency unit na ho na ye ma no eno ne ye ho dai sa accident and emergency unit no a ho na ye ma no eno de minister na ehu ko obefa so a ho na ye ma na abo ma say be no ekwa ebefa so be solve sa problem no onu ni solution according to a health minister na and say CEO ye be suspend no eti amaka na fo di sa asem ne ho ya o pa say pressure na aba konfa no cha abayres e unnecessary na hu hia na nka asem aba ne ye be ka ai better say oh a doctor for nurse for ampa yes a higher mampa and ye be ne dey wonu ni solution no okoko wo so asesa da bi ade od be pia ba bontin bi etan na no na sansem ya abai Dr. Mwako hini say ba so ya Ashanti regional minister eti say wono na abo no so nti ese okope solution because wono na regional minister won dey say health minister do tenkran ha ene wa chiro krata na ode aye ne boso ade wa chiro krata de aye ne boso ade na koma so ade ene na agiri mu ade wa wie eti aye say Ashanti regional minister okona damage na aba no woko solve eti woko e no ne konfanochi abaya yare sabia nurses midwives doctors yo mo see you no onya abone na wiase ye kan okura na wa ye bone enye ma nipa ngufom empani ho de okan na enye nokure eti se wakoka na kura na eno no health minister say ne ye kode a wo mo so nya adwuma na nya adwuma kina ena Dr. Franka Makohene ko en wo se we de misremu adabraka headquarters ena afom na nso branch hade ya Ashanti region no mo me hwani entutu ne yi eti ekwa wi ase no wosese de o makasa no wo gidie se wo mo besan ko mo chia kwa kosum se wudu konfa no chia enipa egu office serve the southern part ni nyina wo mo fre chichiri bono chese referrals ahodo adan a ministers ni solution ni se ye be suspend CEO na moma yenkotie se de Dr. Mwako hine de to nsantwofo enim kama. We came to meet with the union leaders to get their perspective and see how best we'll be able to resolve it. Thankfully, we've reached a resolution. However, they will make the communication themselves. So I'm sure that in the course of time, they'll do that communication. Once they do the communication, then we'll carry that from there. But I want to assure the public that Ashanti region is central when it comes to health delivery. But we carry the burden of both the northern, the middle, and the Ashanti itself. So if we have our only tertiary hospital breakdown in this manner, then most definitely it's going to affect us. So we're taking all the steps in making sure that these issues are de-escalated, most importantly. Because once lingers on the patient will suffer. Dr. Mwako hini ya chichira kwa AKOSUA no. Ewa Ashanti regional ya refuogu hospital. Womunya doctor fo ni nurse fo mo hwe no na aka sai. Na otuwa na mo sana motuwe na nkrofo ka no. Wase afari trede ofori krum se wa hospitals no. Wo mo be ni yie na timi ama konfo no che beden ne so ate. Eno na Ghana fo hese minister ne be ye. Ebise se konfo no che aye ma na se ayi afari hospital trede ofori krum ene se wa hospital no ye gina no ye pagana na nka serve ye the referrals ne ade ekọ eno ama minister adwunim de aba minister adwunim no ene se CEO ye be suspend no eti na se Dr. Mwako hene wokona wokoye damage ne ho adwuma eti damage a wode aba ne se wo mo behwe na afari yetimi aye adwuma yie trade yetimi aye adwuma yie ofori krom se wa hospitals ne ade na etimi ama konfa no che ama ne hunu part 1 and 2 no na eso etimi ate SOMPA 106.5 FM Accra so eni premtobre kasebo ye ne ya affiliate ahodo Ghana ene amanone ene de kasebo no ebrem wo ensem foforo emu no Ghana ban na wotwe awie ye wo san ye nhihye foforo Emma wei eyo fa toso mienu wo mo mako cancer nsememu wo South Africa mine emu wa xenophobic attacks ekoso no yakoso wo mu nyina de aba bedru o my Ghana mu a ye kase de enipa ekeka ko beye ahensia 600 ni akire
ena yede wo mu nyina aba bedru Ghana ha na wotwe wie ye wo mo ya amamre ne amane ekohia wo mo ewo yemsen gina bia ho soafo ohwe amanoni dwumadie ensam so ononyamfo Samuel Okudjeto Ablakwa se ba ye die gyae nani afechiri se tamanya asam ketwa health minister nankasa so kobi kwabna minta kando osoafo ye ohwe emma memma nkoda ho bambo ensam so ye mame Agnes na momula te ena afei soafo abedi akire James Jachi Kwesen wo mu nyina akọ na dwo mpanifo ne mpanifo ahudo bi a wo mu ka bie wo mu na ononyamfo Samuel Okudjeto Ablakwa wabra waji wo mutata no wose wode nchi asoronku emu oden efro mampani John Dramani Mahama nchen de ma wo mu nyina danyame ase se wode wo maba bedru Ghana hasumdue mu na wose aban ne bekoso a emu bia ye de bebo mo so wo mabayi ye de bebo wo mo se de be ya wo masetena mu nsem so betimi akonkan emu nkoda emu mpanimfo abusua bra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra emfonyina hodoɔ ya yedi agusuo no na kyese wabra wo mbepie mu a ha nti wutum se no wo mo bompaye se nyame de wo maba bedru asumdue mu emu nkoda ne ade enya asem ketoa ena wo mo ede nyame asenti ensem a ononyafo Samuel Okudjeto Ablakwa editu dwa no wo kire mu sei. Already about 200 jobs have been secured for you. And leading the pack is Mr. Ibrahim Mohammed's engineers and planners. He has offered 100 jobs, and there are many other CEOs calling that they are all going to be part of this program. They are not going to sit back and just watch you having lost everything, lost your businesses, lost your investments, lost your assets. They are going to partner with government to make sure that you are fully integrated. Wei swafo wo shamano ne dwumadie ensem so onumunyamfo Samuel Okudjeto Ablakwa no se adwumarafo dodo no akora asase efrefre ministry no se wo mo wonyuma gu ho enti wei a wo mabai wo mmra na wo mmra magibinye enti wo mo musu se yaje wo mo salon so ni ade na no video bi etrend se Ghana fo na wo mutimi ko biebie enyuma ne tissue pa ne artisans no ensa no dwumafo bi a obi fashion shop ana obi hairdressing salon barbering salon niema bi etesa no South Africa for na kwode aboso a wo mu ehyemu se wo mu kwakoye adwuma a ehu jubilation nya asem ketoa ene yesi na shop ne de obetimi age na adwuma no obetimi aye obi ba na etinu ni mo bo a eno no obeye ne den ye de atade ne ba na atwitwa se no a nipa no wo kwa wosan de atade ne beba biem enti ehu asem no na onumunyamfo kwabna minta kando ya wono ne ye health minister no wono de wo se wo mo ma ba ne nyina no yede wo mo ba be share health insurance ni mu free afesa free primary health care share na aban de ba ni nyina no wo mbenya so mfa so se tam eno so sei eno wo kire mu. When you are giving your address, your contacts, please give the right ones where we can trace you, and everybody arriving from South Africa through this intervention will be registered for free national health insurance. Wei swafo shapumdin ensem so onumunyamfo kwabena minta akando. Ye koya nim ewo nsem foforo mu na wotwe awie ye dwumadie bi ekoso na eno no eye Second Ghana Journalist Association GJ Wanam Award Press Freedom Day na wamosa so ede award eka ho empanimfo enintini atwotwo wuro ya yeso mabadwese mutu adonkwa ye ya wamadwuma bobe na wanem kobie no moto nsafra Ghana mampanini enso esanse no ati anachi kakrenti oswani a wono washa communication digital and technology and afa innovation ano onyonyamfo Samuel not George wono so eneja okwagina omampanini anem ne kasam a ogina simpie ni apaso eka ye bi NSA enya de se ebia obi edi ni tumi ebebo obi ehwanya bata anasa wamo ebe hunahuna obi ewo mayim enkankan samtwerefo na wasese wo hwemu a yaka governance pass amamuo padia eye ensamtwerefo enso eka ho bi enaja wamo eboa ma amamuo etimko ye sanse yen enasa wo ya de ebetimi aka ma mansan nyina ate na ya ma sha se enkoyi aye ne ebetimi aka mansan nyina ate ni atwe ano ade ase uso na emmom wo kiremu se de empanimfo anasa ban ensoso so ene de ye fake news asama wonte ya wosemate wuti ya wahwehwemu ye wase o sa na te se de wo kire ni nsem no so mpaka se ento aso sei emfama
The president believes in a free press. The government of Ghana under President John Dramani Mahama remains firmly and irreversibly committed to the principles of media freedom and freedoms of expression. This is not rhetoric, this is a record. President Mahama has been tested and scrutinized. He has been criticized, sometimes harshly and sometimes even unfairly. He has always chosen to respond, not with intimidation and not with harassment and not with the heavy hand of the state. Instead, he responds with a quiet confidence of a leader who knows that criticism is the price of democratic leadership. A government that fears scrutiny is a government that has reasons to hide. We are not such a government. I am proud to stand before you tonight and make this declaration. Under President John Dramani Mahama's tenure, not a single journalist in Ghana has been killed for doing their job. One journalist has been forced to flee this country out of fear. This are reminders of a not too distant past. Not one media house has been shuttered for daring to speak inconvenient truths to power. Ndigo pram rashe bedwani wasasu yasweni ya washa communication, digital technology and innovation ano. Dwumedi okwakasa se na ye GJ one World Press Freedom Day ene wamo awards night no ase na watwe awieye ene odi sansemi etuja. Mika usa SOMPA kasi bona wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra na ye toaswa konsem fofroswa. Honorable Joseph Bukari Nikpe eye was one for washe akobedi so Minister for Transport. What they are to just a state transport company STC no. Say ye de buses for frokrabe yo ha edianan ene ye de ba busumi mienu eda yenimi ebe som wankasa. Nipa dodo na kasa se wuduru hokura na akobedi na ye den. It is 140 new buses na eba no. Ebetimi aboa wo mudwumedi enten ama obi en sampa intercity travel no ye gina ye na so o my Ghana nso ye bo ye homodi yankasa. Esom no omo bedane dane mu na asum ye yie. What the sansa me to jabro no sentro fo hia na wo cheche mu niema hodo aban ede agu akwam. Enye no nko Metro Mass Transit no nso no 100 Metro Mass Transit buses no wo mo ebe commission nyame ya domo afiye mu no nyina ye dwumadi a wo mo chene ya mamma ne nyina afa nipa bi e pegya ansam se na Metro Mass nko na matam 100 buses ya mo de akwa wo mu ne wo chem se STC for nso so wo mo de 140 bi ba eno nso ye de ba be ya adwuma. Bringing back some of the existing Metro Mass high occupancy buses that were in the region. We are pulling them to Accra, refabricate them properly, and put them to support the Ayalolo services within the greater Accra. But will the 10 be enough if there are 60 seats? Na de yeti ye no eye Honorable Joseph Bukari Nikpe or ye Minister for Transport wono na ekasa ya ye de atomanim wo SOMPA kasebom. Ebusuan da soa ejina kobedie ensem no ho na Metro Mass Transit Limited edwumekuo no womo ede atu dwa se buses mako beye oha ya womo ekopa ahontoma omanfo no kura ebisa ese na buses no ehimfa na akwakosie no wose eye intercity transport hu dwumadi enti no womo de baaye na omanfo bi adwene ye omo se 100 buses na ye de baaye no ba ye adwuma wa Accra nko ase bia kaneshi besi kopoku ase anase poku ase to Accra nsawam ene saa back and forth no womo kire mu se enye anu nti en womo de saa ehyen no baaye na saa 100 buses no eno no enye across Ghana nyina enti ebi ase ese ebi kwa toye mantem ese ebi kwa fa mantemu ese ebi kwa epo mantemu ne ekeka ho a eno en womo baaye se womo de baabeye esanse free bronya brenum na akoba ha ne tichiru se eduru anwumre ya amanfo pon adwuma a womo kofia na womo kitakita eye trotro kasi ene enya asemketu emu apobo anopa sori anopa na okọ adwuma nso asa stress ni mu na obefa enti aban ne yese womo de yesen bi beba aban kasa eye adwuma de nso esua enti aban ne yese wo de foforo ba beka ho se de be ya ebetimi aso we na asene kakra na eye wonwa yie pi se eba ye na Ghana for dodo no ada so complaini sa denti na buses na ba besi ne sa enkran challenge no womo da so ehu no na Metro Mass for de nkrata ya ba Head of Corporate Communications ewo MMT Owura Mohammed Mubarak Watara waba bechire mu se 100 buses no enye intracity operations intracity no eye se be ye adwuma ewo Greater Accra
ene nkrotu ahodo a ehye mantam na se na emom no we no eye intercity operations enti enye nkranfo dia ewa atoye etifido emantamu meche Western North Regional adehia wonom ewo sehwiyoso mesin mo mate asem da person se aban no ani suade hunu baako a ukomantamu biya mu afa kurosini bedwa biya mu a wo mu nya bie a ne dudu mu pa aye 24-hour market no wamo ede aso akobo fom MC ya wo sehwiyoso mesin ni ononyafo Dominic Jesse ana afei opani a wogina wo manamu e wo mrahye bedwafie meche wonom MP ononyafo bente afo ene anomatena konwa afei mpanimfo bebre na no hia ya wo mode aso ebo fom yi na bra dwumadie no ekoso no MC ononyafo Dominic Jesse wani yasomafo owusu ansa ekasai. The sign contract on the 14th of April, and Abroayi from our Quemwa, Yakati Soda, officially said Median. A 36 months and Kata, a DD Seguma, or Musadi, now Basso any for Edin Quita, one contractors in a Casa. I can say you to I have any 36 months in Bakabe 24 months on it. Me every job at the Ama Sans my name, baby. Osha baby, I do Marco Siana, and your body, dear, and so no, ever go free, they are on Chaka Cababa. The best say 24 no, Benya want to pass. Now, matter ye titi jaba. Let me be Median. Before a day number one, say at all. By 24 months or 36, their own people, 36 months. The new 36 months, let me be Median. Ama, in let me move up and move. Said and I higher structures, no easy organizer, no. And she said, your mom move up with Buffalo Siano. So, no more crack, young far a tragedy, ever how much is here. Compare say, if you can, say, one and your baby, I'll tell you. No san komo tan dibia na ho kire do mo nyina akọ no enti ye mfa eto enta ato mo sabri mu kopemi say bi wi dwa no ye do mo aba ba bia isesisi no de eni say o say emi yani Mesini aban krachi ya wasomade hia wasehwiyoso mesini monyamfo Dominic Jesse no ne kasa no akiri no ne mru ahye bedwani ononyamfo Kofi Bente afo wono so kasai e odwumadi na se na yabu foni ayekopa ahontuma ne fe ne sede ebeye yiyama yenti ye ne adwadifo no akasa muni ha bia na me de eho ene ma ho ahokeka asan so krom ha fo agye ene adwadifo a ye beye kura sunsun sanso akwo mo so anso ni nyina ati no mo de mo se ade fefa a wo mo hwe ni ntinu wo mo benum suo atwen wo pe no ene ye me de adwadifo no de me da wo mo ase ha wo yanso ye be mie ye nia contractor no mo bia wo se ye de no meka mo bia se ne sikasem kura ye beboa no mentwen 36 months me Kofi mentimi ntwen me ne be kasa na he mo bia ye de beboa no se anka mfie mienu enko na wie no na sa de ye hunu eyemfu na be ye dan na be ye asase na be ye shops abeye adwadie ebia ama ye ma no enya ba bi adija contractor ye ne no atwetwe nkomo ne kura ye be san no atwetwe nkomo se de be no akura beboa no esan se wo de labor efri ba bi aba ba bi a wo mo ebeda wo munim krom ha wo masetena mu eno nti ne ye ne no kasase de be mrante ne de mabawa no ade ne ya sanso ye yo so de ade a ene ye kura na o se nyimu edimu de no ekese nti mrante ne babawa de ye de a ye nhebode bomo na ye behu se wo mo ye adwuma ewo ha Ano so beboa ama mesini no benya sikapa sehwiyoso MP ononyamfo Kofi Bente afo ne kasa ye opani dwade wi a na nsu ase ntinana ama chinini ya wono oyakwemada wo sehwiyoso wono so sehwi asanwe so eyo oba hema ene nana ama chiniye wono so ekasa kakra contractor na adwuma mo abedi no de pa say contractor na ba site ya hand over amana obeto na adwuma so ana ye ka bibi say sesi a yenso ya ekrom a ye wo mrante wa ha no ma carpenter for a mason for a e just say omo fa bia omo fa omo nka ho na omo so nya adwuma ni bi no bo a wanko na ono so na adwuma wasua eno so ntwam na ye ka say mabu ni so no bo a o ye carpenter ni so o ye kromfo o ye mason ni so o ye kromfo asa contractor ne be fa ni nsa ha ne kakra bia contractor be fa na cement on mo beba na cement ye ko ni wo bisa na akoya asem ya say contractor ye bia wagu nanim ase ti ye sere se contractor ne ba wie o start adwuma a ofa wo ma so mo se nsa eye tenten on de o ma omo nsa na nyenti eti akakra na pro no ne de omu ntwa so Asomafo Kwame Owusu yensem twereni a wato nkra free atoye tifedo ematamu som yen wono ene de sansemi ebai
Yetwa SOMPA kase bono esu enigide kase bono na Municipal Chief Executive Officer de Massachusetts South and Washington region ye Honorable Evans Amochumesi wodi atodwa se adwadefo ne mabunu wo mose atadwe wo se enematedende 24-hour economy market project e wo wiamoase no edin sesane asetram mpumto bebreba wokotwa ahomam si enhye dwumadi na se ne yensi afa ne eba besi sa 24-hour economy market no na Honorable Amochumesi kire mu se project idie omampani His Excellency John Dramani Mahama ne boshe en wadi so awie nti adwubo bia to no se abamu awie John Dramani boshe no abam so ababa be twa ahomam asabre 24-hour economy no ye ba be si sa market no ewo wiamoase a wo mo benya ho mfa so pa wo se we nya market bia kekewu ye fra no extraordinary and ultra modern design any baba be no na was kindergarten wom restaurant wom hotel wom guest rooms wom trading spaces wom auxiliary facilities wom chese adwadifo no niema bebre a wo wura dwuma say eti Japan ni wa kasa ampa we ye 24-hour economy market no ebi ne yehu wa ha no eti owura Honorable Amochumesi e de sede to adwadifo no anim se ade ba ko ohia no se yesi market ni wi a wo mo nhya so yi amampani John Dramani Mahama enam se watutu akwan wakwa ma hodo so wakwa mfie ni ba bia wakwa hunu ni ewo munti no osesa market we a ye besie enya da kana ye hunu ni bi na mom sa ja we enema hodo bebre ewo ye local shops your friend stores e ma ye si market a ewo mo no ye shirts eye apata ye bonu egano emfimfi South market and Municipal Chief Executive Officer was such a South and Washington region Honorable Evans Amochumesi one no and a kasai and we are more saying nana boachi yadum nana one so betida paso kasai and asemina say what woman penny His Excellency John Dramani Mahama say a bank cratch in MCE say one machine and munyam say na 24-hour economy market no ye besibie e wo wiamoase 24-hour economy market here and this abai ayira jamama idi animu na this you don't know pese ebemuno 24-hour economy na o share ho bono me jiri se ode ani so de huna fa market so titiriru yomose bucket na oba behwe hu se market no ache opeso oba beye no any different kra na ka behwe na me jiri ye se emfaso a ibenya free mu ne se store no wiamoase hene nana boachi ya domone kakra ne yebochire mu no a yensentro ni bawa beidu asante mantem de mu hunsam no wa sepono ne mpontre watintim e de ababedan na wiamoase hene nana boachi ya dom wa mane nsam no anso ho no mode ofreko ma mensin assemblies ahodo no se enkebe ya womone aprosifo e wompotem ho no womon kambo mu no womonya adwuma se de be ya womom ye no bone ho ghetto wi ghetto suno ne ade no a e wone mpotem ho no womon ko dismantle ne nyina sanse sesi amabru na e wone mpeso no so no e kamia ko ese sa adwuma ne nko an won peso wom de wom ho hyemu eno so de enya de se ebeboa wom da achekra eno so sei eno wo kan no Didn't kind of fat in the bonnet normal. We did yes a buying and sunny a day a warm so. Now come here, me my dreamy. A assembly no as said dear say, what didn't I be see for? Now area beer be who say, a nipper be about dumping. Tresse, or my butching cooking could be a assembly in me bum, walk or shin home. Baby, I will see nipper don't be what to say. Oh my get to be a assembly in me bum. Now baby I get to be able to me say no. I say assembly man is higher thing. It was honey man so. Assembly na abide to me a man or district na abide them or and a baby assembly will be so. Commander or this assembly na ne commander or a kaboom. Abada Roma. Cast I'm the big human in I war. Assembly can be the human in I war. Then so assembly no do baby ana or matiada. And to come the mestre say assembly no assembly for no DC honorable for no more dia no mane commander for now so district no nana boachi ya dom wono ene ye wiamoase hene a wote se woni yama ne boni bawa beidu edi san komo ne yemfa seda ema
time herbal mixture eye a 3D edro ya no odi wonya bi na ononom a ebetimi aboye pa se wanum ato wontimi ne di anase waposo eye o ya no pharmacies herbal shops baby eto nro bi abenya bi ato 0244 417669 0244 417669 ewie to for Hajia special local foods honum na kokope lunch papa se ye aduane bi a edin da so nko ade obenya bi hacho atomic kwan no so udu transition funeral home na obi so obi asa wo call Hajia special ho a eyade se wo betimi atro ho 024635 9921 0246359921 ubia na wape kasa natural mineral water Kasaloma Ventures efo akofa de abani bi ensuo ye de afamfidie mu asonso krogen wonum a wapom de ho nsem no ebegina yi ankasa Taifa and Crime Back Hospital nechi honoma eho ena obehunu Kasaloma Ventures so we tire na enya de se wobetimi aba wo de 0206 469430 0206 469430 ye de bibegu ahyimu na yaba be deliver e de ama babia wo bia wo mada roma ye dane ye hu tie wane age aboafo nkrato ye ba ye de kase ne bekwa amano ne Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wofa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anuma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu Defense Clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st Clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na ba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic still wo me sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastra no eweye brim. Enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro onyankopon kasa kire ne ma. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo hu hoda eye dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye SOMPA
ketuapa Ebusia market yapa yada wase se wanya breni adagye atwen yam yagye aboafo nkrato aba ne yakwa kase ni komu se pen e South Africa memo na yenyina yenim de esi ho enam sokra ama Ghana yesase yade hye e bank kakra na nura nwumre ye ho ene nya ne nte se South Africa one more president Cyril wabo ababa be kasa Cyril Ramaphosa na wa national television so and we begin by ya na asem nyina ene say ebi mu kase South Africa for xenophobic wase wanyi ntumu ne wanyi ntumu kina esanse wo hwe de ACC e South Africa no a ebi mu ahyase tatai ebibifu a wan mo ho eblidi abradam ye bribie agi ebi nwuma eboso no afa ba bi pe ana sa ensem ya na semfrani ma semi esie entinesi den ena wo de be for South Africa for nyina na so wonu oye president no won so otun wo ka kire adehye nyina se enya ade se ebia wo mo South Africa for no wo mo eyenyimu ese wo mo tan ebibifu a wonom ewo kronim se ebia wo bi enye South Africa ni no e Ghana ni nti ye tan no de efa no racism no enya ade se wo mo gitumo ho sexism eno no chese bia obi ye bema anaso ayoba enu nti no ye tan no wo mo nyintum se enne anase chena said ode ne nsam tudwa e wo mo national television so no say ene koi Authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. We will and must not allow groups to use the legitimate concerns of South Africans to destabilize our country through inciting lawlessness and violence. We will act against forces who are exploiting the concerns of our people about illegal immigration to further their own political, personal, and criminal agendas. We will not be fooled or influenced by social media campaigns that spread misinformation, fake news, and lies about people who are in our country. South Africa wanom emampani Cyril Ramaphosa wano ene kasa yenti racism no wanom esososo ewa afa honom na de ya boni nyina mu se we xenophobic no enya de se wo mo etesa na so nyina mu no empanimfo edi nkomo de ne egu akwan mu a bibia ebekoye wa afa ho we so ene yegina na awia premto bekase a ye de som wo no ye boni ko mu se epin na ensema ye de som wawie dedi makotene bi ene se Honorable Mohammed Muntaka Mubarak eyo soafo hye o maimu nsem so wodi atodwa se adan be ye dunsia bi wo ha ye hu won kran ha ye bedwiri ni nyina e de agufom arabusem a esi ene se okopie mu Gomua dominasi onion market arehosem bi esi wo ho ya beto odwa se mobile money vendor bi ya boni tuo ya sesi a wato anam wonse do ofoforo bi nso aprapra emu odin nadmo adwumaku eno no ewankran ha wo mo dia beto odwa se eno abrosan ya adwirigu ye ewa aveno no enipa mienu na afrimu mienu de wo mo da se wa ya sabia ye hwe wonom yade Dr. Frank Amuakohene eya santemantam suafo watu anamo ene doctors nurses ne midwives a ewo konfa no teaching hospital kwa akohia said e be ya strike no omo so omoye no wo mbejaye Saranso ena yede tu wanimu se Ghana de hye bia kodin senseme mu ewo South Africa mine mu ofa etoso mienu no aban ayenhyehyɛ ne ntutu ama na wotwe wieye yede wo mu abepi o my Ghana mu Yasumafo ba wabedu edifra santemantam ba ese esanse CEO ya wanu ada konfa no teaching hospital ya suspending nti adokotafo so de omu kwaka na omu nyama nyina agufam ayafo abodompem yenya adokotafo ema yenhwe wonum ye ko South Africa so ekofa wo mo president nsem a wokase ebi mususo yese wo mo ye xenophobic no wo mo nyintum na momanya kuro ni nyina akora wo ena sanfre ni masem no ekoso ho yafa babi enso ni nyina mu no wo mbehwese bibia ebekoso na nsem ni bi kan yenim ho ena wie yesi adwa ya ye SOMPA premchobre ekasiye na yene ye de som wawie yi eyeme die nyame ye hyira no AKOSUA ABOAGYE obetimi so afrɛ me AKOSUA nhyira menne bedoba ADWOA
Asare any yes sister. Abena Badu Adepa Kofi. Me adult children no when time heba Mr. Edro ni edra. Wunya binom. Ebe ya wo fine enti malaria fever ne wonu moto na aduane nya wo de no na wa ye ne kama. Eti Fred Dr. Tafrija wo 0244417669 0244417669 kasa natural mineral water. Abudun suo unipadua na more than 70% ye nsuo nti enye nsuo so ati SOMPA 106.5 FM Accra.